drugari, danas ćemo da učimo malo njemački. Da, ja se slažeš, Leon? Da. Šta ćemo da učimo? Ćemo da učimo kako se kaže na njemačkom, kako se zoveš i koliko imaš godina i da brojimo na njemačkom malo. Jel može? Može. Super, hajde. I hajde da počnemo. Znači, kad hoćete nekoga da pitate kako se zove na njemačkom, to se kaže wie heißt du? Wie heißt du? Well, dajte mi riječ. Bravo! A kad hoćete nekoga da pitate koliko ima godina, onda kažete wie alt bist du? Wie alt bist du? 4. 4! Bravo! Znači ti si rekao da imaš 4 godine. Jel tako? Tako. Bravo! Znači, kad vas neko pita wie heißt du, to znači da vas pita kako se zovete. A kad vas pita wie alt bist du, znači da vas pita koliko imate godina. Tako. I Leon, hoćemo sad malo da brojimo na njemačkom. Da. Može. Hajde, ćeš da brojiš do 10. Da. Može. Hajde da vidimo kako broji se na njemačkom do 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, bravo! I eto ga drugari, danas smo naučili kako se njemačkom kaže kako se zoveš i koliko imaš godina i kako se broji do 10. Da. Da, tako je. A sljedeći put ćemo da učimo možda boje na njemačkom i još neke riječi. Da. Tako. A ako vam se svidio naš video, dajte nam jedan like. Like, da. I priplatite se na naš kanal. Ćao, drugari. Ćao, drugari.